They're just standing around. Relax, Morty. Jel to taj? Ne, ovo je onaj iz... I'm just there, bože. Um, 30 seconds to game start. To. Pogodio sam ja pravog, opušteno samo. Trust me. Ne vidim da nisu. Okay, thank you for the money. Okay. Nije bio loš damage uopšte, brate, na premalo. Marš u kulet. Okay. Whoa! They just killed Radiant's courier. Nice. Good job, man. Yeah. Yeah. 6-7 godina. U 6-7 godina posljednjih možda sam odigrao 5 partija, ali od kad su bacili ovu reku sa strane... Nisam uopšte igrao, da. Viš, kad sam ušao i video ovaj Monster Hunter i rekao šta je sad ovo, rekao brate da nisu bacili neke gluposti. Ali ono kao samo eventi, tako da cool. A možda umrem, možda, ali... Dobre. To fora za to. Pa ću probati da wardam ovdje. Odlično.
Dobili smo. Your bottom tower's under attack. What a mess. Fuck! Dobar trade. Nije, ma kakav rank. Nije rank ovo, hoću prvo malo da se uhodam, pošto sve je novo. Ima baš dosta novih stvari i to, pa pre nego što upadnem u rank da gubim živce i ostalo, hoću malo da se izvežbam. Kontam, ovo mi je, mislim, 7. dan streama ili tako nešto, kontam jedno mesec dana jebi ga da igram, razumeš, da se malo vratim u štos, pa ću onda krenuti na rank. A, mamicu mu. Za malo da nas zajebeli. Jebote, zaboravio sam da mogu sam da riknem lagano. Okej. Šta uopšte radi? Ice Blast. Freeze enemies hit with direct ice level for 15 years. Can't believe it. What a wonderful thing. Kofi, nešto ti padne ispod 30, ti padne. Koliki mi je ovo jebot range za ovaj... A da, nemam ulti, šta ja stiskam R. Da! Isto sve kao i pre, ja sam Asian 4. I redko ima smurfera, ali bude toxic ponekad. Čekaj, Asian 4. To je ono, ide kao Legend pa Asian, ali tako? Meni je pik bio Asian 2 ili 3, čini mi se, kad sam davno igrao. Išao kao Legend, Asian ti oni sa belim kao kurcima sa strane. Ta ikonica, ali tako? Da. To, znači to je to. O Bože. Iseče, brate.
Speed. Još jedan ward da postavim. The enemy's bottom tower. Gone. Did it. This just in. The enemy's bottom barracks are destroyed. Oh. Enemy's bottom barracks are gone. Oh, damn. I'll say a prayer. Just got mega creeps. You know what that means? This thing is checked and mated. Unstoppable. Pa 15 wardova, pa da li ste normalni? Took out the enemy's middle tower! Oh, the enemy's middle tower's gone! Serve them right! GG! Da, njega jadnika, brate, ništa nisu promenili ikada fazno. U stvari, posljednja promjena, čini mi se, njemu je bila da su mu dali taj shield kao, koji kurac, vidi šta je.